Bos Cahaya Padi sekian sampean sipate sejen kang ilu demene kula kang ibut maning deleng duite apa maning kasih sayang kurang apa kang ilu beda lagi aja gue pakai bed duitnya tuh isin gimana aja gue pakai bed oh ya bos saya Padi mamai arsa kasih uang paling gembleng maja percuma bongen janji yen gawe ngarani ngerti sekian wis nyata sampeyan bohongi kula mamai arsa kamu paling emang nanang alih kula ora percaya senajan sampeyan sumpah kula ngewati doa kaya sing dingin Mama Arsaka Mama Arsaka Mama Arsaka aduh kecewa sekian Mama Arsaka sipate sejen demene kula ora kaya bener apa maning kasih sayang Mama Arasaka sing ayu gembleng lamaya Mama Arasaka sing wong paling eman sayang Mama Arasaka kangge nana nok nur sing wong paling eman sayang nok nur nok nur wong bojong kula cuma bengene janji yen gawe larani ngati sekian wis nyata sampeyan bohongi kula Arsaka yakin dih kula ora percaya senajan sampeyan sumpah kula ngewati ora dikawin karena cinta korban jiwa dede ciko dede ciko nang apa sekian sejen nang ciko demene kula ora kaya bener nang ciko apa maning kasih sayang kurang apa aduh kana semen trimane nok nur sing paling sayang anak-anak ciko nanang ciko maning anak-anak ciko nanang ciko sayang nanang ciko aduh sayang Kembang Jaya Laos Lempuyang kembangnya kuning. Hadirin saniki kula badhe permios lain waktu bakal kepanggih maning. Berakhirnya sebuah lagu tadi, maka
tuntas sudah. Tugas kami menemani Anda dari semenjak pagi, siang, dan sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah al hinayah. Walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.